Mubunge wa North Menti Rahim augite benama ITUMI BIREA MCAs banenkanirite mbungeni ya Senate ya kuinga ngavana KAWIRA gitene nerikite augite kurema kwa maendeleo kiri kaunti ya MERU ni gintu kimwe kiria gitumite kinya kaunti eje yaga namba njega ya kaunti. Mubunge wa North Menti Rahim ena wetike bunene nandi ukoje burabo ndene siriti ne bongani ko thabo kinga tangavana MERU kwa mwangaza agitokire MC ba kaunti MERU nkatho nontora bona ndio chamba bwao na kinya koti ndikuwe celebrate na untububu na ena wetike atenti kwa inkai mando jaja ketho ya kithira. Naona evidence inatosha, na last week niliona MCAs, wacha niwapongeze sana wale walizungumza. Kulikuwa na wakili walikuwa wamedhania MCAs hawajui sheria. I was quite impressed na arguments ya MCAs wengine, na walimjibu Danstan Umari vizuri sana, so pongezi kwa MCAs. Nimeshukuru makoti zile zimekaa kando na hii maneno. At least tufike kwa mwisho ndio tujue vile itakuwako. Amana bubu kiuthuthuria burabonekene bwaro muno ki kampuni ya Infotrack boneketa de kaunti MERU itemo kaunti na cia mbere ke manto jegi urimi Rahim akiwene aibu muno nondo kaunti MERU ebiri kuthe kaunti imwe ire tongerete ke manto jegi urimi itondu bobote kuonekana kagita gaka nondo bakira kwena utongere bobote kubwira de kaunti MERU uge bobo kwa timbaru ni akali na tongere bangine de kaunti MERU. Hatu concentrate na kazi ile inafaa ifanywe. Agriculture tunajua MERU ni number 1. Hata kama hatuna mahindi yote kama Wasingishu ama Trans Nzoia, tuko na mahindi, tuko na viazi, tuko na mimea aina yote MERU County, na tunafaa tukue amongst the top 5 in the country. Kama hatuonekani kwa agriculture, basi hiyo ni baya sana, na ni uongozi ndio inafaa iangaliwe. There is a problem because unajua agriculture ni devolved, haiko chini ya CS Mythical Interim. CS ni policy, lakini implementation ni county. So county kama haina watu wake wa kufuata, itakuwa shida. So hapo ndio nafikiria, hapo ndio inaweza kuwa kuna shida. Manyote kyo ngavana wetu athithagia niko ntugutirerwa nwe ngavana number 1 ureweja na Mirengeti, niko ntugutirerwa nwe ngavana number 1 ureweja na Matrisi, niko ntugutirerwa nwe ngavana number 1 ureweja na Mabati. Tontu bwo ategerwa ngavana ore muritio ngugi koi kuonania ngugi iria cionthe antu bagwita bamwe bakiuga kwi ngugi Kawira Mwangaza itite gute ngugi Kawira Mwangaza itite ikeja kwithira MERU yongwa ite kuoneka ki ranking yoremi na twije aremi mo MERU ko MERU ni aremi kwa ukethira tutikuonekana ri ingugire kutomba kuuga ngavana na itete ikweja na mandibuti ikweja na Mirengeti kai ikweja na Mabati ni atia MERU tubati ochuria kiuria ni kito chindu ikaunti ja Tharaka-Nithi kana Trans Nzoia kana Turukana ke manto ja department yoremi na twije MERU gintu kire kitherwe gwatirite MERU gikinene muno imanto joremi, which means governor wetu atikumba kubanga manto ja department yoremi nonto tike twina kyo kyakwirireria ugatega kwa mugwana no kire budget ndhiru mwaka muthiru ni kuonania ke mathabu maukuja mutari wa mathabu control of budget MERU ni atumirite over 500 million ke department ya agriculture, lakini ugatega thaiji utikyo guchionera uria mbechi uchitete ngugi thaiji county ja for example Tharaka-Nithi the ranking ira yombete kwithirwa kithithwa thaiji through agriculture ithi tutwithirwa batu kwithirwa tutwi kuraja muno today. Gatheti ne naro ni kuomba kwithirwa kabisa ikiomba ku reflect exactly what happens here in MERU. Ngeri potera Uru TV betabu Murioki.